Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 24. Awan to ti kabuteng mo no agidda ka, kat naimas tulat ta titurog mo iti agpatnag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Helen, apay akasla na puyatan ka. Saan ka kadya nakaturok iti rabi? Wen nga rod, Fred. Diyak man mo. Sumagmamanon arabi akurang titurog ko. Ni, apay ngay. Amangan mo't no ada pang panunutam. Wano, ada parikot mo. Parikot ko nga minti asawa, Fred. Ni, taapay mat. Ada ka di kalukuan nga aramidan na? Saan ko ang masigurado? Kaslakastan Ni, kasano day ta? Saan ka sigurado? Ay na friend, kano nagsing pati asawam? Iso asaan ko maarumbang apagatapam? Kasanumat ngamin asa anak nga agatap. No daduma, rabrabiin no sumangpat. Ay, makabanog ti agmalam akadak iji opisina. Adda kamot gaya man, Nestor. Itaman pa'y anasapa ka nagawid. Wen, sa anak ka nag-overtime ita. Kaya't kung amin ti agina na, maturugak ita masapa. Alang arod, apag iso, nakaluto akon itiin na poy. Si daan langan ti ilutok. Nagluto ak kami ng itiin na poy, apaman anak kasangpetak anaggapo iti trabaho. Alang arod, agluto kan iti masida. Iti kasta, masapa tamot amang rabi Sige, agluto ak iti paboritom asidaan. Trina, nagring kan. Bigat mat gaya man. Ay na, naladawaksan iti trabaho. Anya ka dito na. Nasapa pa'y. Alas 4 pa'y lang iti parabangon. Ha? Ay, kunaklakit din no aldawan. Si kantumat ngamin, nagimas ti turog ko, ngamrining nakit din. Una, tama pantag jogging. Iso abumangon ka ditan. Agkapeta pa'y. Sakbay arugyan ta ti agjaging. Alang arod, bumangon akon, apag iso, may sa oras lang ti panagjogging ta. Agluto ak tumaten iti pagarmusaran ta, apaman amakasangpet ta. Helen, sumurag ka kun iti opisina. Sika ngay, saan ka kadipay nga agrubwat? Amangan numala daw ka iti trabahom. Agrubatak mata na. O ala, mapankan, itikas na, saan ka amala daw? Aguray ka man, Helen. Apay kasta dagiti matam. Kaslan na puyatan ka. Awan da ito'y. Talaga nga minakastuyak. At dadagiti gundang way asana ka makaturog. Apay ngay. Tinasaya at ingkantuman agpa-check up. Iti kasta, marisitaan da ka iti tumaram a vitamins. Saanen anaskan? Paggastusan lang dayta. Kan may sa, awan mo't sakit ko. Iso adin ka di pagdanagan, Nestor. Kumusta ka, Nelen? Italamanin ang nagkita ta Wen nga rod, manang Trina. Kasanumat ngamin, makumikumak iti trabaho. Iso aman manutamot ang makapagkita. Wen nga ron. Apay no agrelax kamot sagpaminsan. Iti kasta, saan lang nga iti opisina kan balay tayan mo. Sa anak ngamin anausem nga agpasya-pasyar, manang Trina. Ti kayat ko, no kasta nga awan trabaho, ijayak latan balay. May mayat matlaeng no agrelax kamot sagpaminsan. Bayat nga awan pa'y anak yu kin ni Nestor. Tapno saan kamot amaburboring ijay balay yu. Bay ama ng Trina. Tapadasag tumat ti agrelax. No, adawayag. Anya ti gagaram dito balay, Nestor. Apay nagdiretso ka dito, ikalpasan ti trabaho. Sa anak ang nagdiretsyo dito'y balayo, tatang. Nagawid kita
Isunalaeng, tawan pa'y lang ni Helen. Saan pa'y nakasangpot manipod iti trabaho na? Kasta aya. Apay noin kalangan sukunan iti pagtrab-trabahuan na. Amangan mo't nuur-urayan na ka. Agawit tulat tanday jay tatang. Sigud mo tasaan ko asuksukunan. Ay wine, madamag ko man. Tiyan niya, tatang. Ay ayatem kadimot laang ni Helen nga asawam. Ni tatang met. Natural ang ay ayatek. Taasawak kat nga road. Saan ko kumangaing kasar, no saan kong ay ayatan. Helen, apa di ka pala maturog, rabiin. Ada pa'y trabaho mintun bigat. Sa anak pa'y nga na makaturog. Maturog ka kadilatan. Sigurado ka. Wen, maturog akdo, inton madamdama. No apay mat ngamin asaan ka makaturog. Masansan samot na nakasta ka. Ada ka di parikot mo. Kuang amin, Nestor. Madanaganag. Gaputa ang mga nudumtang to ti gondaway ang mauma ka kanya. Kat isukat na. Anya? Ay, si Kamat. Apay ka di atila mapampanunot mo. Sa anak to ang maumakan ka, gapo ta ay ayatan ka. Nga uray kasto ti kasasaad ko. Uray saan alimpyo ti panagnak. Uray anya pa'y ti kasasaad mo, Helen. Saan tong agbaliw ti panagayat ko kan ka? Tandaan dayta. Kung nagtumat ngamin kan ka, ipat patag na ka ti asawam, Helen. Kan saan ka ngamin unay nga agpampanunot? May stress ka laang no kasta. Diyak ngamin maliklikan ti agpanunot, Freda. Amumat ti kasasaad ko. Saanan alimpyo ti panagnak. Sipod na aksidente ak. Kat dayta ti pagbutbut ngak. Ay na, Helen. Patyak asaan ang nagbaliw ti panagayat kan ka ni Nestor. Si kalaang ti agpampanunot iti negatibo. Sapay la ko ma, takas ta nga agpaiso. Alaki din. Rugyan tan ti agtrabaho. Iti kasta, ado ti malpas ta itangal daw. O sige, agtrabaho tan. Oh, Nestor ading ko. Ada ka mat gamit iti balay. Ada ka di masapol mo. Awan mo't kit di manong. Kaya't ko lang ti agtambay dito balayo. Sakbay nga agawi dat. Ang mga nasop-sapulin na kati asawam. Sana bali manong. Ibagak tulatan kan kuana adito'y tinaggapwak. Ay, wen gaya mading ko. Adda na sa kanyak ni Trina idi na minsan. May papan kini Helen. Ha? Anya nga iday ta, manong. Naibaga ka no ni Trina. Akas lalim mamiis kan kenkwana. Pudno ka di, Nestor. Ada kamot manang Trina. Anya ti gagaram. Kuha Helen. Sabado ita. Kat amok nga awan matrabaho makas kanya. Wen manang, awan trabaho no iti kasto nga aldaw. Apay ka di. Ada ko mapangawisak kan ka. Kat sapay ko mata umanugot ka. Sa dino ti pangawisam kanyak, manang. Kaya't ka nga awisan nga agpasyar. Mapantagpag na pag na iti mall. Ha? Saan nga taan nakababain, manang? Amangan nukat katawaan daktulaang, gaputa saan mo't alimpyo ti panagnak. Ay nasaan aday ta ti panunutam. Kan uray saan man alimpyo ti panagnam. Tama kapag nakamot ta. Iso nga ala, umay kakit din. Itikas na maliklikam ti ag-overthink. Intag pasyar. Gaputa ka sa pulam dayta. Imbag man ta na kumbinsir mo't lang ni Trina ti abirat na arumwar ni Staur. Un nga rod tatang. Dandani saan na akayat itay. Ngam saan asinardangan ni manang Trina. Nasayat mo't ta na kumbinsir ni Trina arumwar. Iti kasta, makapasyar mait. Un nga rod tatang. Sigud mo't ama nagpasyar ni Helen. Ang sipud day di pan naka-aksidente na. Ket saanan alimpyo ti panagnana. Nagrugi mo't na saan ama nagruar. Wan nga raw, nadlaw kumat dayta.
Ken saan laday ta, tatang? Nagbalin pa yun ama naghatap. Nala, awawatom latan ti asawam. Nalabit akas jay na lang dayjay. Gaputa masikuran iti nagbalin akas sa saad na. O anya, kumusta tirik nam iti nagmalam apan nagpaspasyar ta? Mayat, manang. Ay, italamanan ang mapadasak ti agpasyar. Sigud ngamin ama nagpasyarak. Sipod kas di tinapasamak kanyak. Asaanan alimpyo ti panagnak. Saan akmatan ama nagruar. Opisina kan balay laangan ti ayan ko. Ala, saan mo apanunutan dahit na? Tinapatag, nag-enjoy ka ita. Husto ka, manang Trina. Kat agyaman ha. Gaputa sa anak nga ibain nga abirat mo. Apay ko mga ibain ka ngay. Kano limpyo ka mat. Day talapan nagnam ti pakapilawam. Nupay kasta, makapag nakamatlat ta. Wen nga ruhad, manang. Imbaglaangan, tasaan anaputad ti sakak idi na aksidente ak. Iso aday ito makapag naakpay lang, uray kasano. Adda kayo maggayaman, manang Trina. Kumustamat nga iti panagkuyog yu iti asawa? Mayat, gaputa nag-enjoy ni Helen iti panagpasyar mi. Kasta ka di? Mayat dayta, pag Helen. Mayat no agrelax kamot sagpaminsan. Iti kasta, maliklikam ti agpampanunot iti negatibo. Wen, manong dindo. Nagmayat nga rod tirik nakita nga aldaw. Iso na lang, makabannog. Sana bale, mairuam kanto. Nang runa numasansan ti panagpasyar ta. Wen matkit di manang. Agpasyartan to manen, no addan to wayata. Rabiin, Helen, maturog tan. Amok anabannog ka iti agmalam a panagpaspasyaryo ka ni manang Trina. Isu ang makaturog kalakit di iti nasimbang ita. Wen, Nestor. Ay, talaga ang mariknak tinalaos abannog ko. Isu nga iturog mon. Iti kasta, makainanakan. Katsigangay, saan ka kadipay ang maturog? Maturog ak maten. Ngamti kayat ko. Sikapay ti umuna ang makaturog. Gapu ta masansan, asan ka ang makaturturog. Gapu iti nalabas a panagpampanunot mo. Pudno dayta, Nestor. Iso ang maturog ak ita, talaga ang mariknak ti bannog ko. Ala, iturog mo nga roden. Ket tapno nalaka ang maalam ti turog mo, imasahik ti ulom. Ti kasta, makarelax ka. Narnakanan ti asawak. Naiturog nan, bayat ti panang mas masahik iti ulo na. Ken gapumot lang iti bannog na nagpaspasyar, akadwa na ni manang Trina. Nasaya at mat, tanay turog nan. Iti kasta, makainan na ti panunot na. Ay, uray kasto'y tinagmanagan ti asawak. Saan lata nagbaliw ti panagayat ko kankwana? Helen, ayatan ka. Ay, talaga nasimbangan ti turog na. Saan nan anarik na, ti panangagag ko kankwana. Bigat mo't gaya man. Ay, naimasak mo't ang tinaturog. Nakaturog pa lang ti asawak. Baybayak pa lang. Ita lang amin manan ang maimas na ti maturog. Anyat oras Nestor? Nakaraing ka mo't gaya man, Helen. Ita lang manan ang naimas mo ti maturog, Ay, Juan. Gapon sa iti panang masayem kanyak idirabi. Iso adagos mata nakaturog ka. Wen, bayat ti panang mas masahik kan kay dirabi nakaturog ka. Kat nasayat mat, gaputa nasapa ka naturog. Masansan ngamin ti saan mo apan naturog iti nasapa.
Gapo itin nalabas apa nagpampanunot ko. Banag, asaan, arumbang. No kasta, okay kayon iti asawa, Helen? Wen, manang Trina. Sigud mo't nga okay kami iti asawak. Siyak lang tinagbalin aparikot. Gapot na nga agat atapak kan kuana. Saan mo't ngamin arumbang apagatapam ti asawam? Gaputa ay ayaten na kaday jay. Punno day ta, manang. Mariknak mo't ti kinapatag ko iti asawak. Kat agyaman na ka. Gapukan ka. Naka-amerisak. Awan anyaman na. Kantay kanayon ko nga ibagakan ka, ha? Liklikam tagpanunot iti nalabas. Gaputan no nalabas ti panagpampanunot mo, ken negatibo ang kanayon ti pampanunutam, maapektaran ti salunat mo. Wen, manang Trina. Laglagi pag akanayon dayta. Kan, wen gayam. Kastanda ti panagyaman ko kan ka. Si kamot ti awisok ita, manang. Intamangan ijarwar. Ilibre ka. Kasta? Sige kit maragsakan na. Gaputa si kapan yung timangawis kanyak ita. Liklikan tayo tinalabas apa nagpampanunot, gapo ta maapektaran ti salunat tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.